Ok, evo krenut ćemo, pa ako se neko uključi sredinom, nema veze, bit će sve snimljeno i na YouTube-u. Dakle, bok svima, ja sam Tonka i u Uhtiju sam dio odjela za podružnice i kao prvo hvala vam što ste došli na naš webinar o studiranju u Beneluxu. To je jedan u nizu silnih webinara koje smo imali u zadnjih par godina od kad je udruga osnovana. I danas ćemo vam Marta, Matej, Benedikt i ja pokušati olakšati i na neki način donošenje te velike odluke odlaska u inozemstvo i govorit ćemo o temama kao što su prijave, traženje smještaja, financije, traženje posla i tako dalje. I naravno o našim osobnim iskustvima koje smo imali do sada na fakultetima u Nizozemskoj i Belgiji. I naravno ako imate bilo kakva pitanja, slobodno pišite u chat ili ih čuvajte za kasnije jer ćemo pred kraj imati i jedan Q&A session. I prije nego što krenemo da se predstavim, kao što sam rekla, ja sam Tonka i živim u Amsterdamu već skoro 4 godine. Tu sam došla na bachelor na University of Amsterdam na Business Administration program i završila sam ga prošlo ljeto. I nastavila sam svoje obrazovanje na istom fakultetu, znači na University of Amsterdam, i sad idem na master iz digitalnog marketinga, točnije Business Administration, ali oni imaju kao 6 podvrsta koje možeš izabrati kao nekakav major i ja sam izabrala digital marketing. Pa evo dalje, Marta, ćeš nešto ti reći isto? Može, bok svima, ja sam Marta i ja studiram, sad sam na 3. godini International Business Administration, isto to je preddiplomski u Rotterdamu na Erasmus University, znači to je moj osijek je samo RSM. To. Matej. Bok, ja sam Matej, ja sam se u Amsterdam preselio prije 1,5 godina, sad sam 2. godina preddiplomskog iz Economics and Business Economics minor u financijama, isto na University of Amsterdam. Benedikt. Bok svima, ja sam Benedikt, studiram na sveučilištu KU Leuven, na fakultetu sam inženjerskih znanosti i tamo sam 1. godina bachelora. Nice. Ok, prva tema koju imamo su prijave. Dobro, dakle ja ću započeti nešto sa prijavama što se tiče Nizozemske. Dakle, one se odvijaju sve preko stranice Studilink. Jedino što je bitno da znate oko toga je da prilikom, dakle to je isto je i za bachelor i za master, i jedino što je bitno je da kliknete dobro da se prijavljujete bez DigiD-a, zato što je to nešto kao recimo neki e-građani OIB koji ćete dobiti kad se preselite. Nakon toga tamo ima popis svih fakulteta i to je platforma preko koje se vrši prijava, a što se tiče pojedinačnih kriterija za upadanje na fakultet ili smjer, to se naravno može vidjeti jako detaljno opisano na stranicama fakulteta zasebno. Dakle, nakon prijave na Studilink, tamo bit će nekoliko stvari koje trebate submitati, to će biti CV i motivacijsko pismo najčešće i većinom, ako dakle niste prije imali nekakvo obrazovanje na engleskom, se traži potvrda u engleskom, dakle ili u obliku IELTS-a ili TOEFL-a, ali ima i nekih fakulteta, odnosno smjerova koji to ne traže, to je ponovno individualno. Da, isto tako što se tiče deadlinesa i tako to sve ovisi, još pogotovo od kad je korona, to se dosta mijenjalo, tako da to sve pojedino treba pratiti na stranicama fakulteta, ali to stvarno ne bi trebao biti problem. Eto, ja sam to osobno radio prije 1,5 dana i nisam imao ni jednu poteškoću, ali i da ih se ima, naravno ih se može kontaktirati admissions office fakulteta. I da je to kao neka zadnja točka za Nizozemsku, naravno, pošto smo dio Europske unije, nije potrebna viza. A sad će o nekim možda razlikama po pitanju toga za Belgiju reći nešto Benedikt. Dakle, u Belgiji je sve više manje slično.
Jedina razlika je što svako sveučilište ima svoju vlastitu platformu za prijavu. Za sada im je rok 1.6. Za apply, dakle. Da, više manje slično, diploma srednje škole, treba sve diplome staviti, CV, motivacijsko pismo i potvrda znanja jezika na kojem se studira. I to je da, sve. Ok, super. I sad kad ste se prijavili, upali to sve, treba naći smještaj. O čemu će nam Marta malo više reći. I ja ću poslati par linkova u chat. No. U principu, mislim da je slično za svaki faks. Znači, kad prijavite dobijete mjesto, obično vas kontaktira vaš fakultet u vezi smještaja koje oni nude, jer obično na prvoj godini možete biti smješteni na kampusu. Moj faks ima 2 takve zgrade i cijene se kreću od 500 do nekih 700 eura po sobi. Obično imate 2 cimera, ne doslovno cimera, jer imate privatnu sobu i onda dijelite kuhinju i kupaonicu sa još 2 ljudi ili možda čak imate i studio. I onda nakon te prve godine u principu vi morate sami naći stan, postoji hrpa platformi tipa, da, dobro, ona će sad to poslati, Housing Anywhere, Kamernet, pa imamo Student Hotel, Pararius, ja još mislim, ali dobro, to možete još naći na internetu i na Facebooku ima puno takvih grupa gdje traže ili cimere ili stanove, tako da uvijek ima dosta toga u ponudi, ali bitno je da se počne dosta rano sa stanom, zato što, da, mislim, teško je naći, ali na kraju krajeva uvijek se nađe, samo treba početi rano. Da, i rekla bi da isto ovisi dosta naravno o gradu što se tiče cijene, a zbog korone dosta studenata nije došlo ovdje, ali sve online trenutno, još se ne zna će li sljedeće godine biti isto online. I onda je dosta stanova sad prazno, pa malo padaju cijene, ali ne previše, iskreno. Ali što se tiče izbora, trenutno ga ima više nego prije, ja bih rekla. I to se nadovezuje sad na financije i na troškove života, o kojem će Mati nešto reći. Da, evo, dakle, što se tiče općeniti troškovi života po pitanju tjednih nabavki namirnica, evo sad pričam konkretno za Amsterdam, su, možemo reći, grubo usporedivi sa onima u Hrvatskoj. Naravno, malo su viši, ali stvarno namirnice recimo u supermarketima nije neka velika razlika, i isto tako postoji hrpa njih u kojima je cijena drugačija. Od ovako nekih ostalih stvari mislim da je jako bitno da svako bude svjestan da je potrebno izdvojiti puno novca ukoliko se koristi javni prijevoz. To je recimo nešto što je znatno skuplje nego u Hrvatskoj. Mislim, naravno, ovisi o tome između kojih lokacija se krećete, ali u svakom slučaju će biti puno skuplje nego u Hrvatskoj. I iako to je meni bilo recimo nejasno, pa sam to htio spomenuti, prije prijava da se nudi se subvencija 100% za javni prijevoz, ali uvjet za to je da se radi ili 56 sati tjedno ili da se ima nizozemsko državljanstvo. Tako da pretpostavljam da... Pardon, da, mjesečno. Ili da se ima nizozemsko državljanstvo, a pretpostavljam da to nije slučaj za većinu nas, pa to nije slučaj. Da, što se tiče ostalih stvari, evo sad je trenutno korona, tako da nemamo baš gdje puno trošiti novaca, ali isto tako može se živjeti na budžetu, nije teško, i isto tako kao nešto što bi mogla biti olakšica ukoliko je nekom potrebno su stipendije. To jako zavisi od fakulteta do fakulteta i oko toga kakav je tko student, ali moguće ih je dobiti. Isto tako, što se tiče same cijene studija, ona je otprilike univerzalna kroz sve smjerove, ima nekih skupih smjerova, ali recimo da je u većinu. Prva godina je
pola regularne cijene koja je 2000 eura, dakle prva godina je do sada bila 1000 eura, malo nešto više i nakon toga 2, ali sad su ove godine najavili da se cijene režu za 50%, tako da će regularna cijena sad biti 1000 eura na godinu. I da, to za stipendije, to je potrebno posjetiti svaki fakultet posebno i vidjeti koje su to konkretno stipendije koje oni nude. Eto, to bi bilo to. I za smještaj, isto reći za Belgiju, ja sam Dakle, tamo je većinom privatni smještaj, nije to onda privatni smještaj tipa iznajmljivanje stanova, nego je više znači, u suradnji s fakultetom, više zgrada i onda tamo budu studentske sobe i ovisi kak ide. Sobe većinom idu negdje oko 400 eura, studio se može naći za negdje 500-600 eura, barem tam nisam ja u gradu, i ugovori su na 12 mjeseci, tako da to isto treba uzeti u obzir. Da, tuition fee za jednu godinu tamo je 1000 eura, manje većinom nešto. Isto, to varira ovisno o pozadini svake osobe. Isto tako, studentski domovi često se nudi za ljude koji nisu u istoj poziciji kod drugi, ima jeftinije i da, tu svakako ima uvijek nečega što se može naći. Sve to je većinom vrlo dobro isto opisano na web stranicama svakog fakulteta tamo. Super, hvala. I sad još imamo znači jednu popularnu temu za Nizozemsku, a to su studentski krediti. Iskreno, ja kad sam tu tek dolazila prije 4 godine, ja sam očekivala onako sve ću moći dobiti od Nizozemske kao svaku pomoć koja je moguća, bit će to dosta jeftin. Sve će biti to jeftino, ali to nije istina. Znači, na prvo sad ne djeluje kao da ima puno opcija, ali zapravo je jedini studentski kredit koji nema uvjet rada od 56 sati mjesečno je tuition fee kredit. I to znači, ako izaberete plaća tuition fee 12 puta mjesečno, ili kao u ratama, ona se plaća u 10 rata, a ta pomoć od Nizozemske dolazi u 10 rata, ne, u 12, pardon. Znači 10 rata je tuition fee naplata faksu, a 12 rata je taj kao tuition fee loan. I taj loan trebate vratiti. Ima interest rate koji je zapravo 0%, znači koliko si posudio toliko vratiš, što je zapravo super. I usporedbi tipa sa engleskom puno je manje, znači nije 9000 funti godina koje se vjerojatno više zbog Brexita, ali tako je bilo prije, nego je to 2000 eura godišnje koju vi posudili i godinu dana nakon što završite faks krenete to isplaćivati ako vam godišnja plaća dosegne neku određenu razinu i onda to isplaćujete. Možete sami staviti koliko želite isplatiti, ovisno koliko imate na raspolaganju, ali ima neki minimalni prag, ne znam, 25 eura mjesečno ili tako nešto. Ovisno o tome koliko zarađujete i koliko se želite brzo riješiti. Isto tako, znači, postoji opcija housing allowance-a, ali to ima isto puno uvjeta. Znači, ako dobijete studentski dom od faksa, ili kako izaberete taj put, i ako uzmete studio, znači morate imati svoju kupovnicu, svoju kuhinju, morate živjeti sami i mora vam renta ići do nekog određenog praga, kao basic rent, a ne ono u što ulaze još service cost. I to mora biti oko 450 eura mjesečno, kao neki, mora biti manje, mora biti ispod toga. I onda možete se prijaviti za taj housing allowance i možete dobiti besplatno, znači ne morate to vraćati državi. Možete dobiti oko 150 eura kao mjesečno i onda vam je rent automatski manji. I mislim da uz to trebate isto priložiti prihode vaših roditelja i ne smiju prelaziti određenu svotu koja je određena po nizozemskim standardima života. Mislim da mora biti manje od 23.000 eura godišnje. I onda morate slati papire tipa
iz porezne od svojih. I, na primjer, ja sad radim, znači imam 56 sati mjesečno i više. I onda uz to imam free public transport koji je iskreno banalno skup, po mom mišljenju. Mislim da se Marta i Mate slažu. I onda možete birati između ili besplatnih vikenda ili preko tjedna. I ja sam izabrala, na primjer, da imam free preko tjedna public transport, a preko vikenda imam 40% popusta. I to se isto vrijedi na sve vlakove, znači ako želim ići iz Amsterdama do Rotterdama u subotu imam 40% popusta, što je dosta korisno. Isto tako se onda možete prijavljivati na još nekakve kao još neku financijsku pomoć, na primjer, s obzirom na to koliko su nam roditelji zarađivali prije 2 godine. I onda oni izračunaju, ne znam koliko novaca bi vam mogli dati i to se isto ne mora vraćati, to dobijete i zadržite na mjesečnoj bazi i maksimum, ja mislim, 300 eura mjesečno koje možete dobiti na plaću, jel, ako radite. Ali to ovisi o prihodima roditelja prije 2 godine. Tako da, tako je to. I što se tiče zdravstvenog, isto postoji healthcare allowance i sad za zdravstveno je tako da ako ste samo student ovdje i nemate posao, ne možete tražiti zdravstveno nizozemsko, nemate pravo na to, tako su bar meni rekli kad ste probala prijaviti, ali svejedno ćete dobiti, nakon 4 mjeseca što tu živite, dobijete obično nekakvo upozorenje da možete dobiti kaznu od 400 eura, ali ako ih nazovete i kažete da ste student i da imate onaj ECIH, europsko zdravstveno, koje možete napraviti u Zagrebu, znači ako ste student vani, morate dati papir, znači kod nas u Hrvatskoj, i kad ste student, onda imate, iako ste vani i dalje imate zdravstveno, i onda samo napravite tu ECIH karticu, mislim da se može online napraviti, u većini slučajeva jako je jednostavno, besplatno. I to je obično kao za hitne slučajeve, ali zapravo ako je tu kod doktora morat ćete platiti, ali onda možete odnijeti račun, kao poslati svojima račun da oni odu kod nas, kako se zove, zaboravila sam, i samo pokažu račun i onda vam vrate novce, kao Hrvatska vam vratite novce. To je solidno. Ali, na primjer, ako radite tih 56 sati, ako imate posao, onda morate imati zdravstveno u Nizozemskoj. I cijene se kreću oko 105-110 eura mjesečno. To je jako puno, ali opet Nizozemska će vam svaki mjesec dati oko 104 eura mjesečno, tako da vam ispadne onak par eura mjesečno zdravstveno, što je super, ima jako dobro zdravstveno. I možete nazvati tako puno stvari, tipa dental insurance, ako trebate ići kod zubara ili tako neke još dodatne stvari. I što se tiče posla, pa općenito sve je korona pa je malo to sve zeznuto, jer ovdje je zatvoreno sve što se tiče kafića, restorana još u 10. mjeseca. Ali inače dok je sve bilo otvoreno i je bilo dosta lako naći nekakav studentski posao što se tiče da radiš u restoranu, kafiću, ili se možeš prijaviti u studentske agencije koje ti šalju svaki tjedan poslove, na primjer ima jedna zove se ASPA, i preko toga možete naći ili stalni ili part-time ili flex poslove, da nema ugovora nego radite 1 dan u 4 mjeseca ako hoćete, to je isto ok, više kao nekakav freelancing. Tipa moja cimerica je bila radila za jednu tu agenciju, pa su imali catering evente, pa se onda možeš se prijaviti samo raditi na jednom eventu svakih par tjedana, i plaćamo je oko između 10 i 15 eura po satu, ovisi. I ovdje isto što se tiče plaća variraju po tome koliko imate godina. Znači ako radite na primjer u Abercrombie, ako imate tamo part-time posao, obično imate ugovor od 0 sati, znači možete raditi 0 sati taj mjesec ili ovisi koliko dobijete smjena i to. I tamo, ovisno o godinama, vam može biti plaća, ja sam tamo jedan put prijavila na prvoj godini za posao, imala sam 19 godina, da.
i mislim da su mi nudili plaću od 5,5 eura po satu, što je dosta malo, ali bolje išta nego ništa. I da, isto tako imate neke agencije koje surađuju s nekim većim firmama koje vam nude nekakve studentske poslove, na primjer Student Flex. Ja trenutno radim preko njih i oni imaju za bachelor studente poslove, uredske poslove i plaća bude oko 10 eura po satu i onda ako ste na masteru isto imaju za master studente, surađuju s nekim firmama koji imaju programe za ljude na masteru i malo više to plaćaju i super CV, tako da to preporučam. I da, inače ima dosta ovih internships koje su čak trenutno isto ima, ako gledate na LinkedInu, ima dosta opcija. Tako da, po mom mišljenju, uz engleski, znači bez nizozemskog, nije preteško naći posao. Ne znam da se drugi slažu, bar ti studentski poslovi. I da, to je bilo to. Ako imate bilo kakva pitanja, samo ih šaljite u chat. I sada ćemo vam reći nešto više o našim osobnim iskustvima. Možda Benedikt može prvo. Može, dobro. Dakle, moje iskustvo malo ograničeno jer mi je tek ovo sad prva godina, tako da je korona nije baš puno dala, ali više manje sad uspoređeno s kak je bilo u Hrvatskoj, koliko ja znam je organizacija je puno bolja i ljudi jako često izlaze u susret, pogotovo tipa ako nešto s dokumentacijom fali ili se zakasni, to su uvijek pomagali, nikad nije bio problem s time. Sve je vrlo dobro organizirano, podrška studentima isto super, baš se može se ići pitati stalno ako ima nekih problema, uvijek ljudi čak više naprave nego što bi ikad očekivao. Da, izlaženja to toliko nije bilo. Negativna strana je možda puno studenata koji su onda Belgijanci vikendom idu doma, tako da vikendom ima samo internacionalnih studenata još samo u gradu. Drugo još, ne znam, obrazovanje je dobro i da, to je više manje sve, ne znam. Eto. Nice, zvuči slično koji tu. Matej, još ti nešto za uvu reći? Da, evo, rekao sam već, meni je ovo sad druga godina, tako da sam ja već bio prije korone na faksu u Amsterdamu. Ja mogu reći da stvarno u mom slučaju negativnih iskustava ima jako, jako malo i što se tiče pristupačnosti ljudi od profesora, drugih kolega sa fakulteta, općenito ovako ljudi, da je mene ono što je najviše iznenadilo da je sve jako jednostavno, iako smo stranci. Eto isto kao što je u Belgiji što se tiče i papirologija i apsolutno sve jednostavno, ljudi su od pomoći. Ja nijedan problem do sad nisam imao. Sjetio sam se nečeg što sam htio dodati u financije, što nisam rekao, pa ću evo sada, to je možda bilo negativno iskustvo, da prilikom provjeravanja stana trebate biti svjesni da je često u rentu, pogotovo ako su stanovi dati od fakulteta, nisu uključeni porezi na odvoz smeća ili na vodu ili tako. To ovisi jako o kvartu i o gradu. Mene sve ukupno to izađe oko 450-500 eura godišnje, voda i smeće, tako da to je isto dosta velik trošak na koji treba biti svjestan, ali to dođe, račun za plaćanje dođe 2 mjeseca unaprijed, mislim. Da, ovako još od iskustava, eto ja studiram na UVA, fakultet je odličan, facilities i tako to, knjižnice, odlične. Jedini možda problem konkretno s mojim fakultetom koji recimo nije toliki problem sa FU,
to je drugi univerzitet u Amsterdamu, je taj što nemamo cjelovit kampus, nego je porazbacan po cijelom gradu, tako da recimo na mom kampusu nema studenata iz puno drugih smjerova, nego su većinom neki koji studiraju slično šta i ja i mislim da su sociologije, psihologije ili tako nešto, ako se ne varam. To bi bila recimo negativna strana, ali opet to je fakultet, odnosno univerzitet od nekoliko desetaka tisuća studenata, tako da nam svakako nije malo. Da, evo, to bi bilo to što mi je palo na pamet. Marta? Ja ću sad samo da šeram screen. Jedan prozor. Evo tako malo da vizualno isto imamo. Jel vidite sad dobro ili? Da. Da, super. Dobro, znači ja sam sad na 3. godini tu u Rotterdamu School of Management i evo to je naša zgrada gdje učimo većinom. Imamo i knjižnicu koja je isto dosta velika, ovo je više malo isto i za druženje pa nije tak loša atmosfera jer se puno uči. I ljudi su dosta otvoreni, društveni, generalno je ovakva atmosfera inače na faksu dosta dobra. Znači imamo dosta tih društvenih odsjeka većinom i taj moj odsjek je jedan od većih i recimo moj smjer prva godina izgleda ovako, dakle vi prođete kroz dosta generalne predmete i onda na 3. godini se zapravo opredijelite za jedan smjer nakon što odradite ili praksu ili na razmjenu. I u principu što se meni dosta sviđa je da imate i mentora kroz prvu godinu koji vas zapravo vodi kroz taj program i generalno ako imate kakva pitanja možete bilo što pitati vezano uz ovako van faksa uz neke specifične predmete, dosta je dobra ovako potpora. I recimo ima predmeta koji su dosta praktični, na primjer Strategic Business Plan, znači vi nađete firmu sa svojim timom, dobite tim od 4 ljudi i onda zapravo za njih razvijete nekakvi strateški plan nakon što analizirate njihovo poslovanje u 3 mjeseca recimo. I 5 razloga zašto bi trebalo odabrati taj faks, zato što u principu dosta je motivirajuće okruženje, znači ljudi su dosta ambiciozni, svi se dosta uključuju u te izvannastavne aktivnosti koje ima stvarno puno, pa tipa ako vas zanima održivi razvoj, postoje barem 2-3 organizacije koje se time bave, te organiziraju dosta događaja koje možete samo ovako doći, ne morate biti dio organizacije. Fakultet ima dosta dobru reputaciju i da možete ići na razmjenu i raditi uz faks ili napraviti praksu. I dosta ljudi ide u dosta dobre firme tipa Tesla, Unilever, mislim da ima dosta dobrih prilika. I sad za kraj je to da ne pričamo samo kako je super, ima i stvari koje morate prebroditi. Tipa kiša pada stalno, dobro, to je generalna stvar. Nizozemska hrana, naučit ćete kuhat i Nizozemci mogu biti dosta direktni, što je meni bilo na kulturološki šok, ali mislim može biti super korisno kad radite nekakvi zadatak s njima, uvijek znate što je dobro, što nije dobro, tako da eto, u principu to je to od mene. Hvala, dosta lijepa prezentacija, moram priznati. Što se tiče mene, znači ja sam išla na prediplomski, na diplomski na UVI i kada usporedim ta dva nivoa, rekla bi da je prediplomski iz biznisa, mislim, dobite uvid u sve moguće teme, bilo to financije, bilo HR, bilo marketing, osnovno sve. Isto imate na 3. godini opciju imati internship koji morate sami naći. Na faksu imamo study associations koje isto mogu pomoći u tome i ako želite nadodati neke stvari na CV možete volontirati za njih. Ja sam bila na primjer u marketing timu.
Mate, mislim da ti si pristala o tome. Da. I to je ono, stvarate neka nova iskustva i kao što sam rekla, to preza CV ako nemate nekakav ozbiljniji posao dok studirate. Što se tiče težine faksa, meni je osobno pasalo što je tako što je Marta pokazala podijeljeno u blokove. Znači, nemate 6 ispita na kraju svakog semestra, nego imate ispite, 2 ispita svaka 2 mjeseca, znači 2 velika ispita i eventualno neki midterm ili nekakav assignment svaki 4. tjedan. Zato što vam je fora u tome da imate 2 predmeta 2 mjeseca i onda kad ste gotovi sa 2 predmeta dobijete 2 nova predmeta i ne morate više gledati ako nešto ne volite cijelu godinu, tako da je to mislim super. Biznis smjer je dosta velik, ima užasno puno studenata, pa što se tiče nekakvog pristupa s profesorima i kako to izgleda, osobno nisam baš imala nekakve ne bih rekla da oni znaju sva imena, na primjer. Nisu male grupe što se tiče predavanja, bude 300 ljudi, tako da ako želite nešto više intimnije, možda ne bi izabrala biznis na uvi. Ali da, većinom su ispiti multiple choice, izaberi ABCD opciju, jer ima previše studenata i to bi inače trebalo ispravljati 150 godina. A na masteru je malo drugačija priča. Na masteru isto imamo znači blokove. Master traje 1 godinu, osim ako ne idete na research master, onda bi trajao 2 godine. Većina traje 1, što je super. Cijena je isto tako za i ovaj bachelor, znači 2000 eura, sad će biti 50% popusta sljedeću ovu sad godinu zbog korona. I puno su manje grupe nego na bacheloru, jer je manje ljudi, pa je to fora, ali ja osobno imam cijeli master online ovu cijelu godinu, tako da što se tiče nekog socijalnog aspekta dosta je teško upoznati ljude, ali trebalo bi sad na jesen biti uživo već sve, već sad najavljuju da će raditi rapid test za faks, da će se nešto možda otvoriti, nadam se. I isto tako rekla bi što se tiče težine, dobro, pošto je online, ima puno više toga za raditi, baš nam vole dati assignment. To. A što se tiče ispita, više nema multiple choice ispita, nego je sve critical thinking i primjenjivanje članaka koje su čitali i tako to, što je dosta dobro, ja bih rekla isto. I isto tako surađujemo s velikim firmama, tipa imali smo assignment za Google i onda grupe koje su dobile najbolju ocjenu da nema korone bi išli u ured od Googlea i dobili bi tour i poznali ljude, malo networking, ali ovako je bilo preko Google Meet. Imali smo kao Q&A session sa 3 lika što su u marketingu u Googleu u Amsterdamu, što je bilo jako fora, je bilo jako malo ljudi pa isto ih mogli upoznati, dodati na LinkedIn, jako korisno za budućnost. I da, dosta, rekla bi da je digital marketing smjer dosta dobar, zato što imate samo 2 predmeta koja su obavezna i ostalo se sami birate i slažete, općenito za business administration master. Znači sami nekako slažete svoj program i u drugom semestru pišete thesis i imate po jedan predmet, jedan veliki predmet po tom bloku. I da, to bi bilo to. A što se tiče života, meni osobno Amsterdam top grad za studentski život, dok je sve otvoreno. Tako da bih ga definitivno preporučila, osim ovo što rekao Marta za kišu. Ali iskreno naviknete se i na taj vjetar, te uragane i sve ostalo. I da, to je dosta od mene. Pa neko ima neka pitanja. Mogu ja? Može. Imam pitanje više za vas sa University of Amsterdam, jer ja sam gledao za diplomski da idem na to, na smjer kemije, pa me zanima, jer ne znam di bi našao nekakve izvore, jer nisam čuo
puno ljudi, pa ako znate vi ok. možda nekog Moja iskustva. primjerica Super. trenutno završava master, isto iz Zagreba cura, mislim ne znam da ste iz Zagreba, ali ona je iz Zagreba, iz Hrvatske, jel? I sad je trenutno vani, ali kad uđe, da je pitala mail, pa da joj pošaljem, a ti pošaljem njen mail, pa se možeš javiti. Jer ona sad piše, ona radi research master, koji ti je integrirani UVA i VU. To. Da, eto ti ona sad završava i sad piše drugi thesis. Ja treba 2 tesisa. Tako da je ona već prošla sve ispite i sad samo završava taj završni rad, drugi. Super, bomba. Samo. Niš. Ona ti pošaljem njene kontakte kad Može. još neko. Te Antona, te zanima nešto općenito o životu ili ako nešto nismo dodali, što se tiče stipendija i smještaja? Mislim, ne, fakat ste sve rekli, zanima me kak je sa biciklima? Jer rekli se za ovo kao public transport, ali jer je kao fora bicikli, Amsterdam. Da, tu ima više bicikli nego ljudi, navodno. I zapravo ima jedna dosta dobra firma, zove se Swapfeet, gdje rentaš bicikl i plaćaš mjesečno može biti 15 eura ili 20 eura, ovisno da želiš imati brzine i kočnje u ruku. I to plaćaš mjesečno i dobra je fora zato što imaš dobar jako servis i pa ako ti pukne guma oni ti mogu promijeniti besplatno, dobiš lokote i to sve. Jer kad sam tu tek došla, ja sam otišla na kao neki rally, što ima reći. I tamo kupiš bicikle koji su ukradeni većinom. Ja su inače novi preskupi i neko će ti tak vjerojatno ukras. I ja sam kupila svoj prvi bicikl od čovjeka koji je bio boss i koji mi ga je prodao za 120 eura i ukrali su mi ga nakon 2 godine. To je bio dosta dug život. Ali definitivno nemoj doći sa skupim novim biciklom instaliranim jer će nestati jako brzo. Ali isto često imaš da ti pored klubova stoje ljudi pa ti ih prodaju za 20 eura. Mislim, čula sam i takve priče. Ali definitivno najbolje koristi bicikl ovdje zato što tramvaj imaš kao chip card koji je nekakav pokaz, ali nije pokaz zato što se i dalje plaća. I moraš ga puniti s novcima na tim njihovim aparatima i nekako prosječno ti treba oko 2-3 eura u jednom smjeru kad ideš do negdje. A kak je sa kampusom i tipa taj kaj ti ponude smještaj? I je li to kampus gdje je lociran u gradu? Pa imaš domovi su uglavnom daleko od faksa, ali ima nekih koji su dosta blizu. Ovisi koliko imaš sreće, možda Matej, možda reći nešto više o tome. Da, to je baš dobro rekla, ovisi koliko imaš sreće. Mislim da kad ti dođe, bit će kao mogućnost gdje će ti izlistati doslovno sve stanove u svakom domu koji ti nude na toj stranici. I onda ti stanovi su otprilike isti i to se bira po cjenovnim rangovima. Mislim da imaš 4 cjenovna ranga. Ne znam točno koja su, ali prijaviš koji je tvoj budžet. I onda sve te stanove dobro pogledaj koje su adrese tih stanova gdje se oni nalaze, pa ih možeš usporediti sa adresom faksa da vidiš koliko je blizu. Ali velika vjerojatnost je da nećeš biti blizu faksa. To je stvarno. A u prosjeku nekih pola sata biciklom. 20 do 40 minuta biciklom, ja bih rekla. Da, recimo. Jel, kao fora koju imaš je kada ti daju tu opciju, moraš platiti faksu da ti oni uopće ponude te domove. Inače je dosta teško sam naći, osim ako preko Facebooka neko sableta i to. Ali staviš svoj budžet i onda ti jedan dan pošalju listu opcija i doslovno je ko prvi njegovo, tako da moraš biti brz. I da, mislim da ide tipa od 350 eura nadalje, možda sam u krivu. Ali ako želiš housing allowance, definitivno imaj studio s kuhinjom svojom.
Jer tipa ja sam uzela shared kitchen na prvoj godini i mislila sam da ću moći uzeti housing allowance, ali nisam mogla, a ljudi koji su bili u studiju su na kraju plaćali isto koji ja, jer su dobili housing allowance, tako da nekad imalo manje. Ovisi da želiš dijeliti kuhinju ili ne. Da, ok, cool. A koliko je, tipa, ok, ako je sad pol sata sa biciklom, koliko je da sad idemo ono, busem ili čim god se ide? A isto bilo. Pa isto. Isto, da. Dobro. Ali dobar workout, tako isto. Da. Da, ne, mislim da nemam više pitan, to jest vjerojatno ću tu cimericu onda pitat. Sve moguće. Može. Dobro, ako nitko nema još neka pitanja. Ja još imam pitanje, sorry. Super. Znači, ja studiram biologiju i environmental science i trenutno u Americi, mislim sad sam u Zagrebu, pa zanima me da li ima neko možda na tom fakultetu kog znaš isto ko tak nešto studira ili čisto da dobim neke dojmove. Tak. Na koje gradove ciljaš? Pa ne znam, tek sam počela gledat i pa ono, nemam baš jer u Americi je potpuno drugčije, pa čisto da vidim, tak. Mislim da je iz moje srednje ide u Maastrichtu na biokemiju. Da. Pa se možda mogu njoj javiti. Možda ako mi možeš poslati mail na benelux@uhsi.hr, možem ga poslala u chat. Može. I još znate onak nekog ko je tak iz Amerike dolazio na primjer na master u Europu, jer tu su ECTS bodovi, a u Americi je skroz nekak drugčije i ja uopće ne kužim kako bi ja se to trebala preračunavati to, pa ne znam da li možda ima neko s kime mogu o tom popričati. Da, mogu provjeriti, mislim da bi trebalo biti. Ali obično mislim na stranicama faksa piše, kao pišu te stvari. Tako da bi možda počela od toga da izabereš neke opcije da se tiče faksa. I onda tamo na njihovim stranicama sigurno piše. Može, okej. Hvala. Jer u nekim slučajima ako nemaš kao podlogu što se tiče tog znanja koje oni očekuju ovdje, onda bi ćeš možda morati na pre-master. A pre-master traje 1 godinu i to kao nadoknađuješ to sve što ti fali. I onda imaš pre-master 1 godinu i 1 godinu mastera. A to se onda isto plaća ko master ili? Da. Ok. Ja imam pitanje oko smještaja. S obzirom na sad na korona situaciju i sve, i znači ne znam, mi na primjer dobivamo rezultate jer smo upali već za 5 dana i kao ako mi nećemo moći doći, kako je to s otkazivanjem smještaja, jel iko zna? Mislim, jel to moguće ako se prijaviš i onda otkažeš samo u 7. mjesecu otprilike? Ja to mislim da znam, jer to ti ovisi da li si potpisala, ako si se samo prijavila na smještaj, bez da si potpisala ugovor, onda ne bi trebalo biti problem sa otkazivanjem, ali kad budeš potpisala ugovor u tim, oni su, jer ja sam recimo produžio svoj studentski smještaj za 1 godinu dana jer su mi dali opciju zato što je bila korona, ali uvjet za sve te nove ugovore bio je da se oni ne mogu otkazati 1 godinu dana došao ti ili ne, ali ako se to desi, u nekim određenim situacijama ti ne bi zapravo trebala direktno kontaktirati tu organizaciju od koje si, s kojom si potpisala ugovor da potpišeš ugovor, nego na svom univerzitetu kontaktiraj neki njihov housing nešto, dakle taj dio, kako se to kaže, ne znam, taj ured koji se bavi housingom i oni će praktički natjerat njih da oni tebi otkažu ugovor, zato što znam jednu osobu koja isto tako bilo
imala je ugovor i nije došla i nisu je htjeli otkazati i onda kad je kontaktirala UVA, oni su nekako objasnili, mislim kako da to objasnim, natjerali su ih da je otkažu ugovor. Tako da trebala bi moći, ali pažljivo pročitaj ugovor. Hvala. Da, isto tako mislim da da se gledam sve mailove kad sam to radila, te prijave. I meni su poslali kao pozivnicu za prijavu 24.5. I tad se kao trebalo izabrati smještaj. A sad zbog korone su dosta fleksibilni, jer znaju da dosta ljudi odustalo od dolaska i tako to. Pa mislim da bi po tom pitanju trebalo biti ok. Možda će biti fora da ti neće vratiti one novce kad si platila za to da ti oni ponude nešto. Ne znam, Matej, da li znaš? To ne vraćaju nikad. Da, to je ono kao šta na početku samo za usluge ugovaranja. Da. Mm-hmm. Dobro, hvala. Ima li još neko Ja sam pitanje? se sad sjetio, vidio sam da kao postoji, koliko sam skužio, da postoji da možeš krenuti u 2. mjesecu kao sa faksom. I kao, jel to ono, ne znam kako da kažem, jel ima tu nekih razlika, jel ono, ispadne ko da, mislim dobro sad, s obzirom da je vjerojatno puno više ljudi na faksu, onda nije toliko strašno, ali kao jesi onda ti nekak izvan takta ili... Ne, mislim to ovisi o programu, jer znam tipa da za moj smjer nemaju, kao imamo 6 tracks i samo nekoliko njih počinje isto u 2. Tipa marketing počinje u 2, ali ne znam, tipa international business možda ne počinje. Tako da ovisi o smjeru, to trebaš paziti baš. Aha, znači to nije izborno? Ne, koga ja znam nije. Pa baš zbog toga što nije izborno, onda zapravo ti isto stvar počeo u 9. ili u 2. mjesecu, samo ćeš završiti u 2., a ne u 9. Da, brio sam da je to ako hoćeš, pa sam kao razmišljao. Ok, hvala. Ne znam kako je za kemiju, ali baš ovisi o programu. I još nešto, mislim, ja sam se prijavila na RSM ko Marta i sad onak još jedno specifično pitanje za Martu, ili imaš neke savjete što se tiče smještaja točno i prijavljivanja ili neki tips and tricks? Pa u principu imaš one 2 zgrade na faksu, na Hata i Xire. Ja sam bila u Hati, bilo je čisto ok, ono studentski smještaj normalno i što se tiče toga ti mislim da možeš birat sobu, pa ako znaš nekog od prije ili iz tvoje grupe, možda imaš chat sa ljudima koji su se prijavili, možeš si dogovoriti s kim bi bilo u sobi. To je fora i onda u principu, da, za prvu godinu mislim da je to najbolja opcija. Ovo, ne znam da li se gleda ovu 2. zgradu, to su većinom samo studiji. I da, isto to je malo novija zgrada, onak lijepo izgleda i to sve, ali ono, nije neka velika sad razlika sad da se sjećam. I da, sad sve ovisi da li si na vrijeme i to je to. U principu nema nekog trika kako da dobiješ sobu jer je uvijek navala, ali možda čak ni ne bude ove godine zbog korone, možda ne bude tako puno, možda bude čak i slobodnih nekih na kraju krajeva, pa se, da ne znam sad zbog korone da se trebaš požuriti ili ne, ali mislim da je uvijek dobro na vrijeme sve dogovoriti. Hvala. I onda kao definitivno bolja opcija da se prijavljamo za ono sufinanciranje od Nizozemske za studio ili da, ok, dobro, ovo nije bilo baš pitanje. Hvala. Pa mislim da to čak niti ne možeš u toj, znači taj Xire zgrada na faksu, mislim da je to fiksna cijena, jer ti za taj studio postoji ona organizacija Holland to Stay, to je opet drugo. Oni nude studio, ali da ti dobiš taj allowance moraš biti ono 23 godine ili tak neke, znači ja sumnjam da
ljudi na prvoj godini dobiju to? Ne, kod nas? da imaju ti kao, rećete, ako imaš 18 plus, onda imaš malo manju, kao malo manji taj maksimum koji možeš imati što se tiče rente. I mislim da nakon što imaš 23, onda ti malo to povise, kao može biti malo skuplji. A da, treba napomenuti isto da neki domovi to ne dopuštaju zbog različitih razloga. Tako da baš ovisi od faksa do faksa i od doma do doma. Da. Dobra stranica je duo.nl za te sve stvari. Ok, hvala. U redu. Ako niko nema još neko pitanje, ostavila sam mail, službeni UX mail u chatu, ali isto Mate i Marta i Benedikt, ako želite napisati svoje mailove u chat, slobodno ih ubacite, pa ako itko želi nekakva posebna pitanja, na primjer Mihaela za Martu, slobodno šaljite. I poslat ću mail koje cimerice za Antona. I da, mislim da bi to bilo to od nas. Da li imaš neko nešto za reći? Marta, Mate i Benedikt. Ne? Okay. Evo, poslala sam mail cimerice. Super, hvala. Mene sam zanima, to jest ova udruga, u čem ste vi, kaj vi radite sve, osim, naprimjer sad ovih kao predavanja, ili kako to nazoveš? Kao radite išta izvan toga? Da, pa radimo ti isto, dok je sve otvoreno, dok to uvjeti dopuštaju, druženja unutar podružnica. Na primjer, ne znam, svi koji smo u Amsterdamu se nađemo u parku, na pikniku, na pivi, što god. Ili tipa isto, taman prije korone, ima jedan kafić gdje je vlasnik Hrvat, zove se Barfly. I trebali smo imati s njim isto dogovor što se tiče nekakvih popusta za članove UX-a i onda se bila korona i sve su zatvorili. Ali u principu povezivanje Hrvata je u inozemstvu i ovako pomaganje što se tiče prijave dolaska. Kad dođeš možeš nam se slobodno javiti, da se nađemo, družimo i tako dalje. Super. Ali da, evo s tim ćemo završiti ovaj webinar. Hvala vam što ste došli, što ste sudjelovali. Nadam se da je ovo bilo korisno i naravno ako imate još kakvih pitanja, slobodno šaljite mailove, javljajte se. I možete se isto učlaniti u grupu na Facebooku za UX Benelux, Hrvati u Beneluxu, mislim da se zove. I tamo isto možete poslati na Facebooku, imate neka pitanja specifično o svojim programima, možda ima neko koji ide na vaš program, koji je član, to vam možda može pomoći. I da, nadam se da ćemo se svi vidjeti jedan dan u Amsterdamu, Belgiji, gdje god, u Rotterdamu. I sretno vam bilo s svim prijavama i smještajima. Super. Hvala vam puno, bilo je fakat super. To jest, saznao sam puno što me zanimalo. To vam je drago čuti. Uživajte, imate ugodan ostatak dana. Bog. I vidimo se. Hvala, Bog. Bog.